Really happy to say that we're again launching the Tele2 CEO trainee program. Sa näed, kuidas rahvusvaheline suurfirma tegutseb. Sa näed nii grupi tasemel kui kohalikul tasemel, kuidas otsuseid vastu võetakse. This is something that's completely unique in Estonia and truthfully around the world. Selline asi, mille jooksul sa saad reaalselt midagi ära teha. Ettevõtte juhtimine ja muud sellised detailid, mida mujal ei ole võimalik näha sellises vanuses. Kuidas käib finantsosakonna töö, kuidas käib tehnikaosakonna töö, kuidas käib klienditeenindus, müük, personal. You're going to be exposed to the entire business because you're a CEO trainee. You get to see everything. This really is about somebody that can come in and show us a different perspective, something new, something that we haven't seen before. Ma arvan, et need on olnud ühed kõige arendavamad aastad minu elus. Reaalselt see on väga individuaalne. When you get to the edge of a cliff and you've got that amazing view, we're going to give you that view of an organization from day one and see what you can do with it. Tänu sellele praktikaprogrammile avastasin tegelikult mina, et kelleks ma üldse saada tahan. So instead of a career ladder, grab a lift.